fatu I se whaapoponga o tala mai Ausetalia le radio Samoa. O se tinama I tanga wa madiu le wharema I Perth, I na yaso tarua na mai o na ospa ia se talavou le tauranga whatau I Perth lava. O Diane Miller, toru spu tausanga, madiu le so I le Royal Perth Hospital, na whaamatala lo na ainga le 9 News le mafutianga o whianga iai o na ua whaamaunia wa fiai fo ima umaleo o siana pepe e rima masina o lo tau veina. Sai le whanema I le vaenga tinga ina sia tina taro na apia I se whasipoloka si mai pe ona ripotia na tongi ei e se talavou le ka paka o le tauranga whatau I Karawawa I Perth lava. Na whaawawe atu le wharamai mo tong fitinga peitai whaamaria mai le so wa maniu. Wa mōri ai nei se talavou se furufitu tausanga mai Kensington e tusa o le nei whaalame lave. O se tala whaano noi le taunu mai le whaeungo le vai aso le nei wa maa wairi poti o ni tamaitia onga mai sini sa sawa wadi whaatasiane I le mai o le suenga HSC a lawe vea I se taavale ma wadi potia mai wa madi waire isi se furufitu tausanga le matua. Mai leo leo ni New Wales o nai tamaitia onga to tolu na sawa wadi le footpath ai a fia loa le taavale ia tamaitia to olua. O le isi na umai lavalo na ola I lea no fuanga ma le isi olo I le wharmai. O le isi na mawhaio na oso ese ma le vaenga na alua tuai le taavale. Mai le 9 News I le tau na leina o le tina iwa sputa usanga sa aveina le taavale o le ofaya neilo na tautonga le wharmai I manu anga ilo na vai se turou. Mai leo leo se whaalawelawe whainga tātele le nei e mai se le teime le tausanga ua tūna I mai ai le nei whaalawelawe. Lo o whaawau sua suenga ma tāria nisi whaamtaranga whaapopo mai leo leo a ua tā ua ripote le 7 News o Carlingford na tupuai le whaalawelawe I le tai awa na nafi. O le tausanga le nei wa whaailoa mai ai la toe masano na whaatauta iaina mea whaapapa po o fireworks I le alalau papa I sini o le awa aia se whaalinga tele le tausanga fōu o lumana iai ma le ama whaio na mai moina mai ai le whaitau piliona o tangata o le larolangi. O 40 na o 40 o le tangata au tū lea masano na whea ngai ma le nei wha moe moe ma ua lua suli ma tausanga o ia whaatauta iaina pea. Wa ia whaailoa o le lātou lava lea ngā luenga o le whaafia fia o tangata ma whai whaalinga mō lātou ma o le ainga lea o laulua fo I sini tūlanga tau mea whaapapa nā tau te whaatawina. Ta ue 40 le 9 News o le tausanga le nei lata leono miliona le ua whaaru le whaatinoina o le whaalinga ai pea ma le se lau torusu tonu miliona se tupe e ono maua mai ai le a aia sini. O mea whaapapa o le a whaia mai lunga o le Opera House a mai se le Harbour Bridge ma o le a siri atu nai lo le tausanga o tuanai. Ua whaelonga nei leo leo se no fuanga ua mali wai se tasi le whale taavale o se ainga I mele pone le ana mawai se tamaitai ua mali le vai aso nei. Whai mai na wala au leo leo se whale Northcote po le tau le balu le po le aso lulu ina ua maua atu se tangata o lona ainga le tamaitai 5 suriva tausanga ua mali le whale taavale. Whaasaina ato e leo leo lea no fuanga o whaatino le latu suenga ma ua whaelua mai o se whaalawelawe masalo mia lona mafuanga ma lo tāria le unga le post-mortem e ilo ai le mafuanga o le maliu. Ua tāro sanga leo leo ni se sira fia le ainga lea ma le whaalawelawe ina ia whesota iane. Ma le tala muli muli, a tonu e fōringa e maadia au le mea moni ua lipatia mai Thailand o Buddhist monks sa o lātou leo ina le malu le tapo inga lea I Thailand ua ave sea ua mai mai o lātou tōwhinga I le whalesapo le malu lea ina ua whaamaonia le whaonga ina o le fuala au whaasaino le aisa ina ua whaia suenga methamphetamine. O le malu le tūmalo o Petraban I Thailand lea e alia e mai eile mata upule nei wha mai ua ave ina umatu I lātou I se rehab. Ma wha mai ele iloa pena mafua I sea o nā whea leo le malu a lo o whaia suenga I le atunu atoa e tusa o nei fuala au whaasaina. O le atunu o Thailand o se tasio no fuanga au tū e whaatau nuu iai fuala au whaasaina whaapē tausanga o tuanai ma ua whaelo fo I li pote o le fuala au whaasaina ua masani o le whaatawina e peila vo se fuala au motong fitinga I le na o le tāla I le fuala au e tasi. O lo o whaawau suenga I le nei mata upu wa o tala nā le radio Samoa mai Ausetalia mo le nei fo I aspareile manuia tele le whai unga le vai aso wha soi fuai.